Sve više opština radi na stvaranju povoljnih uslova poslovanja i privlačenju investitora. U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, koja ocenjuje koliko su opštine po meri investitora, kažu da bi izborna kampanja mogla da im bude i korisna, ali da ima još mnogo problema koji koče nove investicije. Brzo da završe posao i time uštede i vreme i novac. San je mnogih kompanija, samim tim i onih koji dolaze da ulažu u Srbiju. Ocenu da u tome i uspeva prošle godine dobila je i opština Ruma. Ona je jedna od 17 opština koje je NALED proverio da načinom rada zaslužuju potvrdu da imaju uslove poslovanja po meri investitora. Prešli smo jedan put od administracije koja je sebe doživljavala kao servis za rešavanje komunalnih problema u administraciju koja je pravi partner investitorima, što je rezultiralo evo i današnjim odlukama da imamo 3 elaborata o ustupanju građevinskog zemljišta i verovatni početak radova u narednih mesec dana gde će se izgraditi proizvodni kapaciteti za zapošljavanje 700 radnika. Čini se da će predizborna kampanja imati i jednu svetlu tačku. Ubrzaće opštine da budu što efikasnije u poboljšanju uslova poslovanja. Sve veći broj opština i institucija koje prepoznaju program sertifikacije kao dobar način da se u opštine uvede stabilan sistem koji će pružati kvalitetne i efikasne usluge investitorima, koji će pomoći opštinama da pojednostave svoje procedure i da budu na usluzi ulagačima. Ipak opštine ne mogu sve same, a posebno da naprave puteve kojim bi se investitori i bukvalno doveli u neki grad. To što se radi na koridoru 10, je na primjer Pirot u pitanju jako bitno znači za povezivanje. Naravno gasovod izuzetno bitan, nisu nešto na čemu opština Pirot zajedno radi sa Republikom. Energetika, znači potrebne su jače trafostanice za tešku industriju. Potvrda o uslovima poslovanja u nekoj opštini je prva informacija koju zainteresovani investitori dobiju kada dođu u Srbiju. Da od njih ima koristi potvrđuju 2 milijarde evra uložene u 17 opština sa NALED-ovim sertifikatom.